Kamusta daw ang mga Koreano ikauban og trabaho sa kumpanya diri sa South Korea? Ang aho lang dun masulti ana, naa jud yung mga Koreano nga kanang murag grabe pud ka demonyo ba. Napinana jud. Pero kasagaran jud aring South Korea, daghan jud ang mga maajuhon nga Koreano kaysa anang kanang mautog batasan. Example sa asang kumpanya, usa o duha lang jud na ang murag kanang grabe jud ang ilang batasan ba kanang kasagaran sa mga Koreano kay mamaayhon man jud sila kabog trabaho kung kamao lang jud pud kamo trabaho, pero kung dili kani kakabaw mo trabaho kay kanila bang mga Koreano kung magtudlo sila sa trabaho samot kung bagong abot pa ka singagan jud ka tinuod mo na pinaka tinuod nga istorya. Pero case to case basis gud pod kung mudong ka og South Korea di man parehas jud talang panghitabo. Pero kani base lang sa experience jud daghan naa jud mga Koreano nga grabe maka singgit og foreigner murag patay og gas. Grabe. Na jud na kana na experience na sa ikaduhang company na sa Korea, grabe ditong Koreano ato hantud karon jud dala-dala jud atong truma ato. Pero mali na kinahanglan jud ta mag-adjust kay kita may nidong og South Korea. Mao kinahanglan jud ta magtuon og ilang lengguwahe kay kini pong mga Koreano bitaw og kamao na kasi ilang basic. Grabe kamaado jud na sila. Mao jud ang nabantayan sila. Ang batasan man gud sa Koreano kay kanang first impression make last jud na siya kung unsay imong kung gaganahan sila mo sa pag-umpisa hantud jud mo ganahan jud na sa imo ha. Ang lahi na Koreano og ganahan sa mga foreigner or Pinoy kay masigil hatagan ka permi og mga butang, mga pagkaon mao jud na ilahang culture dire. Manang sa mga mag-apply jud og South Korea kinahanglan magtuon na jud mo daan og mga basic kana bang simple ra gud nga mga unsaon pagtrabaho sa pagmut kay mao na pinaka panlaban nato ari puhon og nata sa South Korea. Dili ka ma-stress kung kamao ka mo basic Korean language. So mao to guys, matutubag sa pangutana ni kuan.